Hoi anō, ko whakapuaki hia mai e te kāwanatanga he tautoko anō ki ngā whānau kāmate nei ki te noho whakamoho au nā te pā o te kōwhiori ki a rātou. Tā rake ana te kite atu kei te tino piki haere te rahi o ngā kēhi o Mikona i tēnei wā, ā nā tērā kei te tino piki hoki te maha o ngā piritata. Katoa, me noho rāhui, me noho whakamoho au. Anei rā te pūrongo a te o Kiwa McLean. I te pikinga o ngā kēhi o Mikona, e kake ana hoki te hunga noho taratahi ki te kāinga. This is the safest place to be, is at home. E rima ngā mokopuna ka tiakina e Ngārangi Sadler, he mahere tā rātau mō te tūpono me noho taratahi tōna whare. From 9 till 3, they'll be in their bedrooms, on their Zooms, doing that. And my thing will be making sure they're safe. They're not sick, they're not coughing, you know, stuff like that. E toi tū tonu ai te taha tinana hinengaro me te wairua o tana pāhara keke. My mokopunas wanted to go back to school. They didn't care. Oh, I miss my mates, I miss this, I miss that. But, you know, at the end of the day, they're starting to realise in the school, you know, hey, he's got COVID. Oh my God, we've got to go home and isolate for 10 days. Nō te rānei pāhotia ai e te kāwanatanga he āpititanga hei tautoko hei tiaki i ngā whānau, ko ni atu i te kotahirau ono te kau ngā ratonga, ka mutu 81 ira 3 miriona kua whakangāua ki ngā koha kai, me ngā kaupapa takakai anō hoki. What we've seen to date is that food has been the thing that people need access to the most, and certainly that's what we've been providing support for. E hara kaua Sadler mai te tauhou ki te noho taratahi ki tō rātau kāinga i Papakura, hei tāna me kaua ngā whānau tuakoka e whakamā ki te toro ki ngā ratonga āwhina. Look for the resorts. Get up, get on the phone. You know, don't be so whakamā. Just ask for help. There is help out there. And like the government are trying to do, trying to help the people that are isolating. Kua mārama hoki tana whakahau ki wana mokopuna, kia haere ki te mahi ka hoki tō tika ai ki te kāinga. Not at this particular time because, you know, we've gone from 100 people to 1,500 people. Who knows? Today it might be 2,000. We don't know. Nā taua pāhotanga kua ahua tau ngā mauri o ngā whānau, i te horapa haere tanga o te o Mikona, te o Kiwa McLean, te karere.